West Karbi Anglong District ki parlo Baithalangso Police Station angkang Votharlangso Karbi Anglong Thomas Council Tax Gate adung Tovaradu ke kekalong bai kaching ko jok adimalong amat inut apran ke damnang Pini anarlo por phai krehini malom Baithalangso Police Station ki parlo Baithalangso along kido Karbi Anglong Thomas Council Tax Gate adung along ihunga bai kaching koi phira jok adimalong amat inura bangphu apran damnang juilong Birta kilong pona tengke apran ki dam juing abang phulake long e lobui sulu rong phar arong amekar kambura rong phara sopo mirson rong phar pusi bang thek pon bangso bai kaching koi hut ke thek dun long arar kumpen ki than pona tengke madua gari pen kachipek lapuson takali amitha matsi kaching koi laso hut pen man adima long amatsi apran dam juilo lapen bangso long inut biren intia bangke areng huansi suchot lang puta ki thek dun long atumpen than pon Kaching koi pon abai number lake AS02 AN 2615 pusi pangthek pon bangso bai kaching koi pen apran ki dam jia puthak bai thalangso PS aphan birta palisi raikom sai khiatum adimalong an palidun lu lapen ki do anasaya bangke raikom sai khiatum chipari deng ponsi bai lapen ki chitanga bangar pum abangke bai thalangso PS along an pon det lu एक्सीडेंट तो 12 बजे কত হয়েছে एक्सीडेंट कलसिल করে সরা আচ্ছা কেজন মানে অকলে মরা যাও পড়েছে জায়গাত স্পট ডেথ হইছে বাইক পড়া বাইক পড়া প্লেট দিনা বাইক ক'ত ল'ৰাটো ঘৰ লৰা তো ললবই রংফার গাঁও নামটো কিবা গম পাইছে মিরসল রংফার লরার নাম তো মিরসল রংফার Ulukunchi pen himari dong phar Karbi Long live